بله تماشاوان هیجا اف دوزا کو درای آگشتیا کرده به مراق دهات چابری کرن و ببری وقفه طاهر الچیو ماف ناس مرسلکی جیج دیار بکریل گلمنه سلاف بوته که مرسل کک مرسل 5 سال لسر کشتنا کەڤۆکەی ئاشتی پارێ زەری ئاشتی طاهر ئەلچی دەرباز دەبن پشتی 5 ساڵان یەکەمین جار دۆز یعنی دەست پێ کرد گەلۆ تشتێکی نۆرمالە دە پرۆسێسا حقوقی دە 5 ساڵ دەرباز ببن ژنوبەت دۆزێ پێک بینە بله سلاو ریز کاک جمال هلبت د کسایتی طاهر الچی ده و د پراتیکا حقوقا ترکیه ده ام دکارم ببیجن کو 5 سال جبو دارزاندنه کی جبو دادگهکرنه کی demek peyvajoyek derece لی جبر کو او دosya ku در حق مرنا کشتنا سویقاستا طاهر الچی هاتیه کرن ام بیجن او پلانین کو پیشیا پشتی کو پلانین کو پش پلانا و ده همان دمه دا دوی کشتنه دا رولا دولت و هیزین دولتی این و شارتی و ده همان دمه دا پراتیکا دارازاندنا ترکیه ده او پیواجویا 5 سالان جمره آسایته لی لگور قانون نتوی ترکیه و لگور قانون نو نتوی او پیواجویا کی درنجه که مرسل نها بابتك هي كودرايا گشتي ده گلكي لسرتي اخافتم طيبتي درايا گشتيا كرد بسرانسلي كردستاني طيبتي جيل باكوري كردستاني نها طاهر الشي كسايتي كي بناف كسايتي ناس دار ايكول باكوري كردستاني دوز اشتي ده خباتي نويت قادان ابنتي ده دهات ناس كرن گلو اف سكنا دولتي سكنا دار ازي برامبري دوزا طاهر الشي نه غمسار یک همبری وی دوزه و هر وها بچو کرنا وی دوزه یا کشتنا طاهر الچی کاک جمال براستی دوی ام وی یکی سرراز بکن سکنا طاهر الچی و هبونا طاهر الچی نشانه طاهر الچی نشانه وی یکی بکو روشنبیریا کرد و کردستانی yani ev sembolize dikir brasti. Kuştina Tahir Elçi de heman demi da nişane u peyama ve ki ku kuştina wî te wateya ve ki dinava Kurdên Bakur de dinava Rewşenbîrên Kurdistanê de yani ew em bêjin hedefeke herî berbiçav bû û kuştina wî peyamekî pir girîng bû ku ew peyame jî tê vê wateyê ji bo Kurda bêdeng bin lê binêrin hûn dibînin ku em ew kesê ku hûn lê bawerî dikin ew kesê ku hûn lê piştrast in ew kesê ku hûn pir pêre şanazin em dikarin wan jî bêdeng bikin em dikarin rêya wan jî bikirin û di heman demê de em dikarin wan jî bikujin. Kiki Mursel گری دایی روشا کشنا طاهر الچی کو حتی نها جنای دیار کردن کو کجری وی کیه نها ویدیو یک هیا او ویدیو جالی گلک انسانان به هاتیه تماشا کردن چندین پلیس الورانه دستی وانده چک هیا کسی کی کوبکی پشت گرین آلی گرین جیانجی گری لیکی پککی جوی دره دی باز ده اونا چک داویشن دمکی وساده شهید طاهر الچی تی کشته. اف ویدیو نها هاتیه لیکونیشی سر هاتیه کرن و جالی دستگاه که بریتانی و راپور درد که وید بیجه کو چکه کی پولیسانه ایکو طاهر الچی کشته. نها اف سه کس اف سه پولیس هر وها او کسی پککلی جبوی دادگاهی هاتینه بان کرن هر وها شاهد خالی نهینی هنه و پروسسی تو چاواد نرخینه که کی مرسل گرد شته بپرسیم. کاک جمال براستی از دکارم وی کی زلال بکم نها د کشتنه ده او کسی کو ام بیژن تلیاوی دناوا وی کشتنه ده هبه او کیه
بسایا چی او کشتن کریه او کجری او رولا کجری لسر ملی خوخستیه او تشتکی نگرینگه اگر کو ام ببیجن ام فاعل و کجرین طاهر الچی بگرن او تشتکی دنه لعالیه تکنیکی لعالیه حقوقی ام بیجن لجنهک هیا لجنه لپرسینه هیا یعنی کو جی پاریزران پیکته اوان او برادران او هوالان هطانها چه لسر ملی وان بار به او آنینه جی عالیه تکنیکی و حقوقی ده لی بتایبت د دوسیه طاهر الچی ده دوی رولا هیزا و شرطی دولتی وره بر بچاو کرن او چیه؟ نه اگر کو ام بيجن فاعل او هر سي بوليسين کو هاتنه تثبيت كرن اون نه يعني نتني اون راستي چونكو او كوجر يعني پشتا خود ده تيگهشتنا که هيزكه و شرطي كوجر طاهر الچي كينه بيامه كوجر طاهر الچي اون کو او طاهر الچي د صاغيا خدا دوسيا وكريه او هيزين کو شرطي يندنا دولته ده او آنینه بر محکمه بر دادگاه او دارزاندنه حق ملت کرد حق ملت کردستان پرسیه حق ملت مظلوم پرسیه او کسن کجر اگر کو ام ویکی نبینن ام نکارن يعني پشتا نینوک ام باش ببینن راستی چونکو او پلانکیه پلانکه وکیری هیا پلانکه اشکره هیا لگور وی پلانه او لپرسینه او بویره پیکته ریو دچه او تشتکی دنه ل تشتکو ناه گوتن او کوجر يعني او کوجرر و او پلانه او کشتنا بوینا وی پلانه چیکرنا وی پلانه پکاتنا وی پلانه بنیتک بصدمک پیامدانک یان جی ام بیجن بصدمک ترساندنه او هاتیه کرن چونکو طاهر الچی کسایتک کردستانی بو ده همان دمیده البته سمبولا آشتیه بو سمبولا روشنبیریا کرد بو لی ده همان دمیده مروه که کردستانی بو و او کردستانی بو ناویجی نشانه وی که بو کو جسارت دا ملت کرد او پیامه جی او بو کو جسارت ملت کرد ورشکاندن و ام جی باش دزانن او نه کار سه پولیسانه او کار تیگهشتنکیه او کار پرگلکیه دوی ام وی کی باش ببینه gelek spas Mursel Ekicir ve beri Vakfa Tahir Elçi و Mafnas kuş Diyarbakır yetilgel min buyum. Beguman dozu xabata Tahir Elçi Kurdistani aşti xwaz her de doza aşti xwaz و azadiya Kurdistanê de jî her de bimênê spas botekekê. سپاس